চোৱা চোৱাচোন তাইৰ খুজে নে ফুলি চোৱা গলো যি কথা ক'লে মোক ক'বই নোৱাৰিলো গম পাইছা নাই তুমি মা বাহিৰত থাকোঁতে অসমীয়া ক'বই নহ'ল তাকেহে মইতো কথাই নেপাতো এতিয়া ক'লে আহিব নহয় এতিয়া কি হ'ব এতিয়া মই নাযাবা মই ক'ব নাজানো নহয় দুইজনে মিলাই মেলি কম হ'ব দিয়া এতিয়াহে মই লোৱা কি কবি এতিয়া ই সৰু হৈ নিদিবি সৰু হৈ দিলে বেছিহে কৰিব আমিও কম কিবা এটা ক আহক আমাৰ চকী খালীহে আহক তোমালোকৰ ঘৰ বহুত भी अच्छा बनाता है किंतु दे बहुत दिनों पर हे देखता है ना बहुत अच्छा लगता है बैठो ठीक है तुम लोगों का हाल कैसा है আমি হাল বোৱা নাই নহয় ধান কাটি উঠিছো হে এতিয়া हमने धान काटता है ठीक है বৰ ধুনীয়া হিন্দী কৈছে তিনিজনী मिली তোমালোকৰ का ল'ৰা ছোৱালী বহুত ডাঙৰ দীঘল হৈ গয়া চাগে ন কিমান বয়স হৈ গয়া ডাঙৰজনী ছোৱালীয়ে 12 বছৰ হৈ আহে मेरा ল'ৰা ছোৱালী তিনিটা है और तुम मेरी चार वाली हाल कैसा है ठीक है ना तो हाल बाय हुए होले हाल का मतलब काम करने के लिए हाल का ये बात नहीं करता है खबर समाचार कैसा है समाचार নাই নহয় আমাৰ ঘৰত बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा ये आसानी से लोग में बात करने के लिए मेरा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा ये हिंदी में बात करने नहीं सही मैं आसिलू हाँ ये कारण मैंने हिंदी तो भाल के जानता है इहती आको नहीं जानता है पाए ना भाल भी नहीं लगता है इहतर लगत कथा बतरा पाती मैं जाऊँगा नहीं तुम लोग बैठिए मैं खाना नहीं खाया मैं खाना बनाया लेकिन इतना गई मेली है मैंने खाना खामगे आरो तुमने खाना खाई खाना আমি আকৌ এক জানুৱাৰী মাঘ বিহুতে খালো এতিয়া না খাও का मतलब कि तो नहीं है क्या है ये माने भात तुम लोग हिंदी कोई भी मालूम नहीं है तुम लोगों का मैं जाऊंगा যাও তুমি খুই এই বৰ ধুনীয়া হিন্দী মাৰিছিলে মানে মই তিনিমাহ মানে বাহিৰে আছিলোঁ হা সেইকাৰণে হিন্দী বহুত अच्छा बातें करती है মানে তুমি তিনিমাহ থাকি বাহিৰত ইমান ধুনীয়া হিন্দী শিকি আহিলে নহয় আমাৰ খুৰীহঁতে কিন্তু অকণো কম নহয় আপোনালোকে তিনিজনী মিলি ইমান ধুনীয়া হিন্দী মাৰিছে নহয় আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষাটো উন্নতি পথত গৈছে আৰু মই কৈছোঁ নহয় উন্নতি পথত আৰু মই কৈছোঁ নহয় বহুত ভাল লাগিছে থেংক ইউ দেই থেংক ইউ